Mwami ndagushimiye kubw'uyu munsi uduhaye, warakoze kubana natwe muri weekend. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami. Nguno mwanya ndasenze nsengeye mwene data wagukoreraga ariko wacitse intege kubera ibibazo bitandukanye. Mwami ndamusengeye kugira ngo wongere umukangure, umububyutse wongere kugukorera Mwami. Hari ibibazo byinshi byatumye acika intege, hari ibibazo byinshi byatumye Mwami umurimo yakoraga Mwami asubira inyuma. Ako ndasenze kugira ngo wongere umucanire Mwami, yongere akoresha impano ze zongere zake mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe buramukeneye, ubwami bwawe bukeneye ko ahaguruka agakora Mwami. Izo mpano zasinziriye muri we ndazisengeye kugira ngo uzikangure Mwami. Iki ni igihe abagaragu bawe dukwiye guhaguruka tugakorera n'imbaraga zacu Mwami. Abene data rero bacitse intege, uyu mwanya ndabingingiye Mwami, ukangure imitima yabo basubire mu murimo wabahamagariye. Urakoze Mwami yuko ugiye kubahagurutsa kandi ububyutse bukaza ku bwabo mu izina rya Yesu. Amen.